Ini ada ke? Ada lah. Keng mangken benyambon beni tomo beni apa Arab. Apa mai kebayaki bani-bani magi beni puteran dia. Karena banyak reng-oreng mangken bani. Ka setak ngaku beul mun tak soki. Coba mun soki make tolopo-opo. Bener? Makin nempopo. Betul? Mun setandi berharap budaya kok kenikah ngata semua orang kenikah teroiga yolat nabi Rasulullah pai ma baina sama wa baban somor wa ma tahtal bi'ri kan nggak bisa. Kenapa? Karena jelas loh pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, pendapatnya Syekh Fudail bin Iyad sekarang Asy-Syifa bi Tahrifi Uquqil Mustafa. Kata mana Jepon? Manidda'a hubbal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa lam yujalisil fuqara'a wal masakin fahuwa kadzdzab. Jadi siapa orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tapi ternyata dia tidak mau bersanding, duduk, cinta, bergaul, along-bolong, berbaur dengan orang-orang sering miskin. Kadzdzab itu pembohong besar. Janganlah kadzdzab. Tak apa pada ban Musailamah al-Kadzdzab. Betul? Jadi mun kulit ban sampean tak anda along-bolong ban orang miskin, tak anda peduli ke orang miskin. Pas mau lolos sesoki tak akan jak mun tak pada soki nak. Bada. Yalah aja bah bekelkan kok yo. Ban bolan dadi korban bah bekelkan kok. Tak noro aneka pas jadi orang bini mau tak kompol mau bini wanita sosialita. Si Alis itu dah berkebaran dari jerwah. Bulu matan deh yo. Oku gula teman nemu orang bini ngaku bulu mata gak bayan lo. Wah geger. Geger. Salah geger pak minta pasang kaki je punya. Aduh ya Allah. Si Alis itu tato. Wah. Ya Allah, mak bisa ngatur orang bini, dosa magi kebaina Allah tak berjajah. Alis dari bener, elang bah. Agak baik tibi, pada tak ada. Ruko buru, bah tengki selaja. Tak bisa dalam tak sama orang tapi membiarkan ring di sejak ring bangsal ring trisno gambar tisno gambar membiarkan ring kantor ring tis keng muana reki banyak siasli pakai yang tak di saya kebeli apa ya anja jawab apa kel nang kok suruh terus pidato jadi tak nemu bahan deh yuk makin beda usah bahas Pak ini kepada Arabu untuk kebayaki beda tapi seneng betul bener Arabu mangkana kulaban zambian tikal magi kelakuan ibadah magi ni viral Jabuna Syabul Hasan Asyadili kati wana apa jepon ayo a'linu bi ta'atikum li ubudiyatikum umumkan sudah silakan kalian beribadah umumkan tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan maksiat juga diumumkan. Kenapa kita melakukan kebaikan kok tidak mau diviralkan? Wong mereka melakukan kejelekan pekerjaan maksiat diumumkan. Betul? Banyak pesantren mungkin di akun TikTok, di akun Facebook, sudah akan, tidak ada masalah. Tapi sidur tak bener. Masa kalah ke keranjang kuning loh.
Setiap oleh-oleh kan? Oleh-oleh setiap. Oleh-oleh lah ya. Aduh, paket. Ngitket. Jadi mangkene kebayaki beda begitu loh. Selawatan enggak nih kene. Nih kenapa kan tuh ya? Anu majelis selawat kan. Kenapa nyaman ya? Al Muhibbin pusat. Mak beda pusat lagi. Beda cabang. Kadim lagi. Kadim tuh lengkap. Oke. Beda pusat dah berarti kan beda cabang lagi. Al Muhibbin pusat kembali. Nih kak. Aneh apa mai kebayaki? Nggak nih kan banjarian nih. Tangga nih ke kamar susu lawat. Paham? Keng semakin jangan sampai kebablasan. Dari nggak nih ke solawat nih ki lebur gula nih ki laju nih terbang apa nanti iba tambahin lain ya. Tak bah dulu sampai agit jugit ruang. Mungkin lebur terus sakit tidak masalah. Padahal makin ini kan beda kelompoknya mana solawat narian beda. Pak Ibu 400 Pak Pono 4 karena mun lamba ni kan tai godak tai kebayaki beda karena mun lamba orang istiqomah baca selawat naria ketoha sejan gula potran gitu yib ni debun ke Suyuti Mukhtar ponakan ada bu kesini kagak gula mantuan toha dia jong lamba mon tahajud mari tahajud maaf bila lo kol 12 aro bungo jong jaga jong minta kopi Aro mari minta kopi, aro pas langsung ke tahajud, mari tahajud bah maja solawat nari, ya Pak Ibu 400 Pak, ari mari diri tahajud 10 mari. Mun gule benembian Pak Ibu 444. Bila sama hari mun ke TV. Dan sal-sal ke. Mun tak ngoreng jet le kulino betul. Keng colok ni mun jak ke kulino betul. Oh, sal-sal ni. Mun tak je Pak Sepanongku. Joreng makelai kebenyain ro kan ibri sakem hira ro kan dong kadong saken meregem bacana ning beto bacana beto meregem deh padahal si pergem lebih bawono roce padan dimin nggak dito orang mau Quran gitu telo are hatam biasa pon betul karena ada pun ulama paling cepat ngatamaki Quran di luar Ramadan telo are paling cepat dah. Tapi mun Ramadan, maafi muskilah. Sehari semalam sambian hatam dua kali ya tu ada. Jarang sambian alhamdulillah tak hatam. Tentu telu hari hatam. Lah makin mun tak kebayaki beda, orang lebih banyak kalau pai si maca Quran. Akhir bah kebai. Amma WA. Kelompok khotmin Quran. Oke. One day one juz. Satu hari satu juz. Sejuz setelah bodoh jadi bagi. Muslim juz 2 3. Siap. Bedat minat. Kedua berharap bu Muslim laporan besok sudah ikut padahal kita macam. Admin dapat dakwah di. Terima kasih gua. Doa sekarang doa Ustadz ini gua. Jadi doa rota atam roja jaring beda setah macer. Betul. Contoh boleh kompolan yang kantoi bangsal beda khotmil Quran, pangangkui Quran sejusan. Betul. Sehingga roh beda setah marre roh. Alerek de kenin kanjan ade. Nin kanjan itu tot ya. Dan itu nyakit. Mari apa? Ya mari notok. Waduh gula. Sawaran. Saya bagilan pun mencang gula. Gula ampo belas ceplos bola. Mungkin sudah tahu jawab pada siapa. Ini tak lakon. Sawaran ni. Gula boleh setah paling tak pati setuju. Sawaran. Beda orang laki mengandung sebini. Ya apa? Jadi kau tu mengandung. Bener? Mengandung. Berapa bulan mau selamat dikasih ke? 4 bulan betong bulan lagi. 2 bulan. Onceng ya Radul Bari onceng.
Rano ra kanto